Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo kuva mu gitondo cya kare. FDNB ndetse na FARDC bakomeje kugenda bakora deployment y'abasirikare mu bice bitandukanye. Ibiroro binini biri kugenda vyibonekeza mu gihe kugeza ubu ngubu amakuru ahari agaragaza ko n'izasarambwe ziteguye kongera amabrigade mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kuduha idonido ku biriko biragenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza. Yego Mutama, rero kugeza ubu biriko biragenda bigaragara ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko indwano zaba zigiye kongera gutangura mu buryo butari bumenyerewe. Kugeza ubu waduha shusho ki? Hari urugamba umunyamakuru. Yego. Ibintu bikomeje kuzamba. Yego. Ndetse kandi ibintu bikomeje gukomera cyane. Birasanzwa n'iki? Bikomera ni ibiki? biri kwa bidasanzwe watubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Ubu rero ibiri kuba bidasanzwe. Yego. Imisozi hano muri Sud Kivu by'umwihariko iriya misozi yegereye muri Minembwe. Yego. Cyangwa se Minembwe muri rusange. Yego. Imisozi yitwa Rusungu, Mwenamungu muri Minembwe. Yego. Igisirikare cya FARDC gikomeje kuyideployingamo abasirikare. Ivyo Mutama byaba byotanguwe ryari? Ni ibintu byatangiye mu masaha n'ubundi yo ku manywa. Yego. Kugeza na n'ubu aho bikomeje kuzambata. Abari kurungikwayo n'abasirikare bwoko ki? Se bikoresho bafite ni bwoko ki mu makuru mwabashije kuronka? Abari kurungikwa rero muri bino bice. Yego. Ni abasirikare cyane cyane higanjemo Special Force ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Nibo bari kugenda bazanwa muri bino bice akenshi kandi bikagenda bikorwa mu buryo navuga yuko butandukanye n'ubwakorwagamo. Bivuga yuko abasirikare bino baranwa n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Bakomeje kuzanwa nyuma yuko ngo abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi bari kuzanwa bino bice ariko bakavuga yuko bari gutereranwa n'abandi basirikare ku mirongo ibiri ku rugamba bafarije. Yego. Kugeza ubu navuga ko ibyo biri gukorwa izasarambwe zo zituje. Kugeza ubu ku birebana n'ibikorwa byose na FDNB na FARDC izasarambwe zo ziratuje, nta gikorwa na gito ziriko zirakora. Ni ukuvuga ku ruhande rw'intare zasarambwe. Yego. Mu misozi itandukanye. Yego. Yahariye muri y'amajyepfo. Yego. Mu byerekezo bitandukanye nabo bakomeje kudeployinga abasirikare benshi. Bo bari kudeployinga mu bihe bice kugeza ubu? Nabo bari kudeployinga mu misozi yegereye Warungu ndetse na Fizi. Yego. Cyane cyane mu byerekezo bigana muri ahitwa Nkanga muri Bihendo, Kiseko ndetse n'ahitwa Mirango. Yego. Ariko ngo nubwo bakomeje kudeployinga abasirikare muri ino misozi ya Minengo. Yego. Ngo nubwo bakomeje kudeployinga abasirikare mu misozi ya Kiseko ndetse n'ahitwa Milanga. Yego. Biravugwa kandi biremezwa yuko muri briefing abasirikare b'intare zasarambwe bahawe ntabwo bemerewe kugaba igitero batahawe ibwirizwa n'abasirikare bakomeye. Yego. Kuko abasirikare bakomeye bamaze kumenya amakuru y'ibyateguwe bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. By'umwihariko ibitwaro biremereye bigiye gukoreshwa muri Sud Kivu cyane cyane biganza mu bice n'ubundi ngo abaturage bakomeje gucumbikira abasirikare b'intare zasarambwe. Yego. Kugeza ubu ku bijyanye n'akazi ka munsi abaturage baracyakomeje gukora cyangwa bamaze guhagarara bose bahagarikwa n'ibyo biri kugenda bigaragara by'imyiteguro idasanzwe? Ni ukuvuga ngo nko mu bice bya Warungu hari ibice bimwe na bimwe abaturage bari gutinyatinya banga kujya mu mirima bavuga bati abawazarindo badusangamo.
inka ntibajye kuragira bavuga bati abawazarendo badusanga mu nzuri bakaduhohotera. Abagore hari ibice batari kujyamo bavuga bati dushobora guhohoterwa n'abawazarendo. yego Birumvikana yuko ibintu bikomeje gukomera ndetse kandi no guhindura isura. yego bikomeje gukomera no guhindura isura ku bijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza wenda ku baturage. Haba hari umuturage wenda kugeza ubu ngubu waba wazinze ibye agahunga, dore ko kenshi byagiye bigaragara ko hari abahunga hataragira n'ikiba? Ku ruhande rw'abaturage batandukanye barimo barahunga cyane cyane, ariko nk'imisozi bari guhunga ni iriya misozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika. yego ino misozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika kuko hari guca abasirikare benshi b'abarundi. yego Abasirikare b'abarundi rero bari guca muri bino bice, yego nibo bari kugaragara yuko bari guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa sosiyete sivile, bavuga bati mu gihe twebwe twatugumye bino bice abasirikare b'abarundi ndetse n'izi za FDLR n'aba basirikare ba FDN bakomeje kugenda bazanwa ndetse na FARDC by'umwihariko bari kurunga muri bice bya Buko ndetse na Kibundu, yego no muri bice bya Bukunji, yego hafi y'imisozi ya Kizi, bati bashobora kuba baduteza ikibazo gikomeye cyane bishobora no kwisanga intambara n'ubundi ikaze bino bice ikaba yakugiraho ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu abaturage muri biriya bice bari kugerageza guhunga ibi bice n'ubundi kugira ngo barebe yuko ubuzima bwabo babukura mu kaga. yego bimaze iminsi biri kuvugwa ko generali Olivier Gasita yaba atakiri muri Uvira. Muri Uvira aho kugeza ubu umutekano waragarutse, ibikorwa byo kugira n'abaturage byarahagaze cyangwa biracyakomeza kwibonekeza? Rupango muri Uvira abaturage baho, yego abaturage batuye muri Uvira abenshi muri bo bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. yego kuko abarundi bari kuvuga bati deployment zirakorwa mu bice bimwe na bimwe, aho twebwe ntabwo dushaka gukorana n'abawazarendo, bari kutwambika ishusho mbi cyangwa isura mbi. yego Abaturage b'abanyamurenge rero hari igihe usanga nko mu masaha y'ijoro basiwe n'abawazarendo, yego bakabakorera n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa bitari byiza. haba hari kesi zifatika z'ibyabaye? Kesi zifatika rero nko ku munsi w'ejo biravuga yuko hari umugabo witwa Bizimana Jean Claude, yego za Kazingira, watewe n'abawazarendo ku munsi w'ejo. yari umushi? Biravugwa yuko yari umushi. yego akamburwa ndetse kandi aganakorerwa n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo gukubitwa n'abawazarendo. yego rero bivuga yuko biri buze guteza akaga gakomeye muri uno mujyi wa Uvira, ariko cyane igisirikare cy'u Burundi cyo kiri gusaba kwirindirwa mbere yuko banabitangiye. yego Babitangiye buriya nk'iriya misozi ya za Kirungu na Shenge ndetse na Munanira nta muwazarendo wapfa kubonamo. ubwo abazarendo bari hehe? ubwo kugeza ubu abazarendo bari he? ni ukuvuga ngo abawazarendo kereka iriya misozi yegereye hariya za Rubarika, iriya misozi yegereye za Ruburure na Kisozi, ariko nabwo barenda kuba bakura. yego kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza byo mu bice bigana Bukavu bigana Karehe ho bihagaze gute? kuko naho mu makuru mbona ari kugenda yibonekeza biravugwa ko naho umutekano waba uri kugenda naho usa n'ushaka guhungabana bitewe n'uko abazarendo bashaka kwerekeza mwa biriya bice. byo bihagaze gute Mutama? uri kubaza ibice bya Bukavu na za Karehe biravugwa ko abazarendo nabo baba batangiye operasiyo kugira ngo babyisubize. byo bihagaze gute mu makuru mufise? rega bwana munyamakuru, Bukavu ya misozi za Kabare yorana yuko iriya misozi yegereye za Phoenix ndetse na za Sabunda. yego abazarendo ntabwo bigeze bahashyira. bishatse kuvuga ngo iki? abawazarendo baracyahari ndetse n'abasirikare ba FARDC n'ababiti baracyarimo. kandi uburyo uno mutwe urwana ntabwo urwana uvuga uti wenda niba dufashe Karehe yose turayizenguruka tuyirukanemo abawazarendo cyangwa aba FARDC. yego
uburyo barwana mu buryo bwa kinyamwuga kandi bwihariye. Yego. Uburyo bwa kinyamwuga bwihariye mubwira. Yego. Ni ukuntu gerageza kugaba igitero cyangwa bakora operasiyo mu gace runaka. Yego. Barangiza bakahunga agace kamwe wenda bavuga bati aka gace ko kari strategique aho duherereye bizatworera kugaba igitero muri kano gace twirukana mu Wazalendo. Yego. Ariko bwana munyamakuru ibi nibyo bigiye kubateza ikibazo kuko ibice byose FARDC ndetse n'Abazalendo batangiye kwigabamo ibitero bya Bukavu bashaka kwirukana M23 kandi urabona yuko biriya bice bya Karehe bivuga yuko Abazalendo benshi bariyo nabiyoberanyaga barigize abafundi abandi barigize abasumba abandi barigize abanyonzi kandi ari abatasi b'igisirikare cya FARDC. Yego. Wenda mbere ko turi buze gukomeza utubwira n'andi makuru ndagira ngo unyemerere tujye kubiri kuvugwa mu badepite bafatanye mu mashati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abadepite bafatanye mu mashati ndetse hafi gukubitana amafuni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nteko nshingamategeko bagaragaye bafatanye mu mashati aho hari uruhande rushyigikiye Vital Kamerhe perezida w'inteko nshingamategeko uri ku gitutu cyo kweguzwa n'abatamushyigikiye. Amakuru agaragaza ko ibyo byabaye ku munsi w'ejo ubwo ubushyamirane bwabo bwaviragamo bamwe guterana amagambo hafi gukubitana mu buryo budasanzwe. Abashyigikiye Vital Kamerhe bavuga ko atari we kibazo muri Kongo, batamushyigikiye bo bakavuga ko agomba kugenda kuko ntacyo ashoboye. Ibi bikaba byaratumye habaho guterana amagambo, zatumye abanyamakuru bakurikiraniraga ibingibi mu cyumba iyo nteko iteraniramo bashyira ku karubanda babashyira ku karubanda bakoresheje amashusho ndetse n'amajwi bafashe. Depite Kalaspin Mbindure niwe watangije ibyo kurwanya Vital Kamerhe nyuma yuko yagiye abicengeza muri bagenzi be, abona benshi baramushyigikiye kuko amakuru avuga ko abari inyuma ye ari abadepite basaga 262. Uyu Crespe yagize ati tugiye gukuraho Kamerhe kubera ko adashoboye. Yongereho ati Kamerhe yemeye amakosa asaba imbabazi kandi asaba imbabazi abafite icyo yishinja, ntabwo dutanga imbabazi. Rinavuze ko kubera ko Kamerhe ariwe perezida w'inteko nshingamategeko ntabwo bamureka gusa ngo agende, bazamukurikirana mu butabera. Ni mu gihe Vital Kamerhe yigeze gushinjwa kunyereza amafaranga y'igihugu abarirwa muri miliyoni z'amadolari y'Amerika ubwo perezida Felix Tshisekedi yaraje ku butegetsi, gusa icyo gihe yaje guhabwa imbabazi bituma asubira mu mirimo ya politike. Abadepite bamushinja kutagira umucyo mu mikorere y'ubuyobozi bwe, kubuza ko abadepite bakora igenzura ry'imikorere, ibibazo bijyanye n'amafaranga y'ibirarane bimaze amezi 10 no kutagira uburyo bwiza bwo kuvuza abadepite. Ishyaka rya perezida Tshisekedi ubushize ryatangaje ko atari ryo ryatangije umushinga wo gukuraho Vital Kamerhe ahubwo ko ari ibyavutse gusa mu badepite bonyine. Akaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Mutamaro ndagira ngo ukomeze utubwire n'ibindi. Nuko ngo ibindi bikomeje kugaragara bwana munyamakuru. Yego. Ahoze numva rwose tuganira no mu gikari ariko amakuru ya Warikare sinzi impamvu ukunda kwirengagiza kandi Warikare isumbiriza ikomere. Yego. Icyitwa Warikare kirakomerewe kandi kimwihurije rikomeye cyane. Yego. Ni Warikare aka kanya iri mu ntambara idasanzwe. Yego. Ni Warikare aka kanya iri mu bibazo bidasanzwe. Yego. Ni Warikare nakubwiza ukuri yuko intare zafarambije kuvuga aka gace tukaryamyemo. Yego. Ni Warikare FARDC ivuga iti natwe ibice turabishaka. Yego. Urabona yuko muri rusange ibintu bitoroshye kandi by'umwihariko iriya misozi ihanamiye isantere ya Pinga. Yego. Niwo umutwe w'intare zafarambije uri gushaka nyuma y'uko n'ubundi FARDC mu minsi ishize bagabye igitero cya drone. Yego. Uruhande rw'intare zafarambije hari hafi isantere ya Pinga mu bice byegereye Patuwa na Bukumbi. Yego. Ibi rero bwana munyamakuru. Yego. Bikomeje guteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Yego.
ibi bikomeje guteza ikibazo ku rwego rwo hejuru bigeza naho FARDC aka kanya yego iri kuvuga yuko ngo mu gihe kitarenze aya matariki y'uku kwezi turimo mu mpera zawo. uri kumva? ndakumva 5 ibice byitwa Karembe ndetse kandi n'imisozi irimo Marimo yego bigomba kuba byavuyemo vuba na bwangu. Ibi kandi bigakurikizwa na deployment ziri gukorwa ku ruhande rwa FARDC guhera mu masaha ya kare. yego imisozi itandukanye ubu FARDC iri kudeployingamo abasirikare. yego ni imisozi yahariya muri Taweza, ni imisozi ya Buringa, yego ni imisozi ya Nyasi, yego ni imisozi ya Rogo, imisozi ya Biruwe, ariko aha hantu hakiganzwa gushyirwa icyitwa amakoranabuhanga yiganjemo n'ibibunda bya Muzinga. yego ibibunda biri mu bwoko bwa Akirarizi, yego ibibunda FARDC iri kudeployingamo bino bice yego mu rwego rwo kugira ngo igabe ibitero simusiga ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu bice uherereyemo. yego kugeza ubu rero ndagira ngo unyemerere tujye mu gisagara cya Uvira kuri raporo ikomeye imaze gushyirwa hanze mbere y'uko uza no kuza kutubwira ibijyanye n'ibindi bikoresho bishya byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rirasaba leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuba ariyo yishinga umutekano w'abanyagihugu. Mu itangazo ku ruhagarara n'urutereka vyamaze iminsi 8 mu gisagara cya Uvira, Human Rights Watch yerekanye cyane ingene abanyamurenge abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi baba mu Kivu y'Amajyepfo bababajwe muri icyo gihe. Abazarendo imigwi y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bakorana n'ingabo z'igihugu mu kurwanya umuhari witwaje intwaro wa M23 kuva ku itariki 2 gushika ku itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda barahagaritse ubuzima mu gisagara ca Uvira biyamiriza irungikwa ry'umusirikare w'ingabo z'igihugu General Olivier Gasita Mukunda. Abazarendo bagiriza iyo ntwazangabo kuba icuditse n'umuhari w'izasarambwe. Human Rights Watch iravuga ko muri ico gihe uruhagarara n'intureka abanyamurenge aribo bama bagirirwa nabi. Baragira bati abagwi b'abazarendo barabujije, baratera ubwoba, baranyuruza, barabuza gushikira ivyankenerwa abanyamurenge muri Uvira, baragiza gushigikira M23. Nuko Human Rights Watch irabivuga mu itangazo yasohoye ku wa mbere ku bwa Clementine de Montavi, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch mu gisata ca Afrika, yagize ati ukwinyuka k'umutekano muri Kivu y'Epfo kwerekana urusobekerane rubangamye rw'ukunanirwa kw'intwaro, ukwinubana hagati y'ingabo z'igihugu n'imigwi y'abafise ibigwanisho bakorana hamwe no n'icuka kibi gifite isano n'amoko. Human Rights Watch iravuga ko igihugu cyose bifise uruhara mu ntambara yo mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikwiye kubona ko amabi akorwa n'impande zose yerekana ko bikwiye kwitabwaho kugira ngo bakingire abanyagihugu basanzwe bari mu bibazo bikomeye birimo ubujyanye n'ubuzima ndetse no kugorwa no kubaho bya buri munsi. Human Rights Watch iravuga ko umwe mu bakozi bo ku mupaka yabwiye ko abazarendo badashaka ko abantu bahungira i Burundi. Human Rights Watch iravuga ko ku ruhande rw'u Burundi ku igenekerezo ry'umunani abapolisi n'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bazwi nk'imbonerakure bafashe abanyekongo 200 bahunze bakaba rero barabajyanye mu nkambi y'impunzi izwi cyane. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri aba bene gihugu bari kugorwa no kubaho. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi. Nuko ngo rero tukiri n'ubundi ku ruhande rw'abanyamurenge. Yego. Abaturage ba hano muri Minembwe benshi muri bo. Yego. Bakomeje kuvuga bati mu gihe ibintu n'ubundi FARDC ikomeje kudukorera. Yego.
ari ibikorwa bitari byiza, yego mu gihe FARDC ikomeje gutwikira abaturage, mu gihe FARDC ikomeje gukora ibikorwa bya kinyamaswa, yego ikomeje kohereza abasirikare bayo, yego kandi bakazaba ibitero birengagije cyane sosiyete sivile. Abanyamurenge bavuze bati izi recruitment M23 iri gukora abangaba iri gushaka kuko iri kujyana mu mutwe wa M23 cyangwa kurwanyeho, yego bati rwose buri rugo rwemerewe gutanga umwana, niba ufite abahungu 2 cyangwa 3 wemerewe utanga umwe cyangwa utanga, yego duhuriza hamwe mu mugambi ukomeye cyane wo kurwanya igisirikare cya FARDC. Kandi abona yuko biri kuba mu ishusho yihariye kandi itandukanye, kuko buri muturage wese w'umunyamurenge uganiriye nawe arakubwira ati ngewe rwose umwana mfite, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, agomba kujya mu gisirikare akaturwanirira. Imisozi itandukanye ya hano muri Minembwe, ariko utibagiwe no mu yindi misozi itandukanye icungamiye Sud Kivu, ibintu byakomeye cyane. yego banywanyi ni muzero tubane kuri iyi paji ikomeye yanditseho amakuru akomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone maze ntuzongere gucika ukundi, n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane kuri izi ngingo. Mutama tuyaherehe? Tuyahere muri iriya misozi iri hafi na Minembwe, duhere muri iriya misozi ya Kakomba ndetse n'ahitwa Katembo n'Amalungu. Yego kagira inkuru byagenze gute? Aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gusheringa amakompa menshi cyane giturutse hasi y'ikiyaga cya Tanganyika mu misozi yegereye hariya za Kasekesi no mu misozi ya za Sima. Yego tubwire uko bihagaze kugeza ubu tuvugana, ni ibiki biri kujya mbere? Ni ukuvuga ngo ni igisirikare cy'u Burundi, yego gikomeje kugenda cyohereza imisada muri biriya bice byahariya muri Uvira. yego ni igisirikare cy'u Burundi kandi kiri kohereza abasirikare benshi bari kuzana, bari gukura muri iriya misozi yegereye hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse kandi bikavuga yuko amato menshi y'abasirikare b'Abarundi bari kubakura hariya mu misozi iri hasi mu gihugu cy'u Burundi, hariya mu misozi yegereye za Burambi, Bugarama, Magara, Minago, Kagogo, Kizuka, Rukinga, aba basirikare bakagenda babambutsa amato. yego ibyo byaba byaratangiye kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bimaze igihe, n'ubundi uburyo imisada iri koherezwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, hari abari koherezwa baciye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika muri uriya muhanda n'ubundi uturuka mu mujyi wa Bujumbura, hari abari kwambutswa amato bakoresheje aya mato y'abasivile. yego aba rero bari koherezwa bambutse bakoresheje amato y'abasivile ndetse n'andi mato atandukanye igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha muri takitike zacyo. yego aya mato kenshi y'abasivile ari kwambutsa abasirikare bambaye n'imyenda ya gisivile bagira muri iriya misozi iri hasi n'ubundi na za Uvira cyangwa mu misozi y'Iminembwe bakambara imyenda y'abasirikare. yego hari umusirikare w'abasirikare b'Abarundi bavuye ahitwa Kagogo, Minago mu mujyi hariya mu gihugu cy'u Burundi. wahavuye ryari n'uyu munsi? Ni umusanzu w'abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ya mu gitondo. yego bawambutse ikiyaga cya Tanganyika, bivuga yuko ari amazi y'agakurane yaje mu byiciro bitandukanye kandi aciye mu bice bitandukanye by'ikiyaga cya Tanganyika. yego bivugwa yuko igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe gikomerewe kandi kigowe, gikomeye cyane kuba cyahangana n'iki gisirikare cy'u Burundi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha amanyanga yose cyohereza n'amayeri menshi abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba. Aha rero nagira ngo twinjire muri operasiyo yabereye hariya mu misozi yegereye Minembwe. yego aho igisirikare cy'u Burundi cyagerageje gusheringa mu bice n'ubundi intare za Sarambwe ziherereyemo. yego ngaho tubwire byagenze gute? uti rero operasiyo ukuntu yagenze, yego hari abasirikare bari muri iriya misozi ya za Uvira, yego bari bamaze igihe bategurwa hariya mu misozi ya Uvira hafi y'umuhanda rute nationali 5 uvuye mu byerekezo bya Kigongo ukamanuka ahitwa Makobola umanutse ahitwa Kasekesi n'ahitwa Sima. yego aba basirikare nibo batambitse ku muhanda rute nationali 7 uva mu byerekezo bya hariya Sima uzabika mu byerekezo bya Marembe. yego hari harimo abasirikare b'Abanakunda ndetse n'abahibu b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego abandi bamubaciye Marembe basa n'abajijishije gatoya, hari abandi bivuga yuko bisanze mu misozi ya Mwezi, abandi mu misozi ya Kitenge. yego Bwana munyamakuru watangatanze uyu mutwe ku buryo uyu mutwe iriya misozi wari urimo ya Kamombo, imisozi ya Rwerera, Kakuku ya mbere ndetse na Kakuku ya kabiri, yego no mu misozi ya Kiyanga. yego
Kiyanda Purutanda no mu misozi za Kishura yego baje kwisanga iki gisirikare kiri gusheringa amakompora yarari kuva mu misozi yahitwa Katembo n'Amarungu n'ahitwa Karenga yego bari gusheringa hari hafi y'imisozi yegereye Kiyanda ndetse na Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri. Biranavugwa kandi bemezwa yuko abasirikare uyu mutwe ndetse kandi n'abasirikare basanzwe babarizwa mu mutwe wa Twirwaneho bari muri misozi yegereye Kiyanda na Kishura n'ahitwa Rukenia yego ubwo ni hafi ya Kananda n'ubundi urumva yuko ari mu byerekezo biri hafi na Fizi. yego Biravugwa yuko bahise bamanuka inkungugu bahunga berekeza ahitwa mu byerekezo bya Kakungu hari hafi ya Kahamba na Kisanga yego kugira ngo barebe yuko nibuza abasirikare batarakomeza gutakariza ubuzima ku mirongo y'ibiri ku rugamba cyangwa se n'ubundi barebe ko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Bikavuga yuko ari iki gitero bagiye kukigagaho basa nabo babyiteguye kuko biravuga yuko nabo bari bohereje imbunda z'umusadara za Itota yego aho ngaho ni mu byerekezo bigana Fizi. yego Bikavuga yuko mu misozi ya Kananda ndetse n'ahariya mu misozi yegereye Makangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika hari abasirikare b'umutwe w'intare zasanzwe bari bavuye hariya mu misozi yegereye hariya za Ibashiro. yego Bari bamaze igihe bakora urugendo rurerure kuko kuva Ibashiro werekeza Amarungu ndetse no mu misozi hariya za Kisura ni urugendo rurerure. yego Nyuma y'uko rero igisirikare cy'Uburundi n'ubundi kimenye yuko uyu mutwe uri kohereza abasirikare kwerekeza muri biriya bice, nicyo cyatumye n'ubundi iki gisirikare gisa nk'aho kigaba ibitero muri iriya misozi intare zasanzwe ziba ziherereyemo mu misozi yegereye hariya neza cyane hari za Kiyanga ndetse na za Kishura, aho bavugaga bati mu gihe uyu mutwe ukomeje kugenda wicumacuma uva hariya za Kakuku ya kabiri werekeza za Katembo n'Amarungu hafi ya za Kibundu ndetse n'ahitwa za Kaniyekere, yego dushobora kugabwaho ibitero simusiga ibitero karabutaka. Niyo mpamvu rero wumva ngo hari sharing zavuye muri ya misozi ya za Sibatwa na za Kakomba. yego Izi zisharinga mu misozi ya za Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri hari mu byerekezo bya za Kamombo na hafi ya no mu bice byegereye hari za Murembe ndetse n'ahitwa Ruherera, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'ibiri ku rugamba. Ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. yego ibyo rero ni ibiri kwa mbere yuko n'ubundi uza kutujyana ku zindi akisi ukatubwira ibiri ko biragenda biba. Unyemerere tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko izasarambwe za kera abarwanyi benshi ba Wazalendo bakoranaga na FDLR. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi akisi nawe ugenda uduha update. Ni umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Ukaba rero wakiriye benshi mu bo mu mutwe wa UPCRN cyangwa se Union des Patriotes Congolaises pour la Resistance Nationale, ubu ubarizwa mu ihuriro rya Wazalendo. Abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Zasobanuye n'umuvugizi wa M23 urwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ku igenekerezo ry'icumi kwezi kw'icyenda 2025. Mu bishyikirije M23 harimo General Hakizimana Birege, Colonel Heritier Kakiza Muhashi, Lieutenant Colonel Simayeli Mubaraka Yves, Major Hakizimana Faustin Habineza, Ndizeye Jean Baptiste ukorera muri polisi ndetse na Major Bosco Baraka n'abandi babarirwa muri mirongo. General Burege yasobanuye ko yakoreraga muri UPCRN mu gace kayitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo. Hamya ko umutwe w'abarwanyi be bakoranaga harimo FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe myinshi y'abamayimayi. Yagize ati twakoreraga mu gace kahitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo, nakoranaga na FDLR FARDC mayimayi kubona ibiribwa twishakagamo ibisubizo. FARDC twebwe Wazalendo twakihuza tukajya kubishaka mu baturage ihene ndetse n'inka, abaho avuga ko bazitwaraga. Lieutenant Ngoma Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma yabajije General Burege abatozaga abarwanyi ba UPCRN subiza ko ari FDLR kandi ko iyo bamaze gusahura umutungo w'abaturage amwe bayagabana na FDLR n'ingabo za leta ya Congo. M23 kandi yakiriye intwaro nyinshi za UPCRN zirimo AK-47, machine gun, RPG, mortieri ndetse n'abana bigaragara ko bari barinjijwe mu barwanyi
nkuko bikomeje kugenda bigaragara, kaba rero ari bikomeje kugenda biba, bikaba bizabaye ikibazo gikomeye. Hagati aho rero Tibor Ngayi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika yahaye Perezida Tshisekedi umukoro wo gusura burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo akurikirane ibibazo by'abaturage ayoboye. Uyu mudiplomate yahaye Tshisekedi uyu mukoro ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icyenda nyuma y'aho umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abasivili bagera ku 100 mu gace kahitwa Kanyoto gaherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo ku itariki 8 ukwezi kw'icyenda. Nagi yatangaje ko nyuma y'aho ingabo za leta ya Kongo zitangajwe na M23 ubu zidashobora no kurinda abasivili b'inzirakarengane bakomeje guhungabanyirizwa umutekano n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ushamikiye kuri Islamic State, kubera ko ADF yishe abaturage mu gihe Perezida Tshisekedi yagereraga uruzinduko muri Kazakhstan. Nagi yagaragaje ko icyagashishikaje uyu mukuru w'igihugu ari ukusura uburasirazuba bw'igihugu cye, aho yagize ati ku rundi ruhande Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu butembere muri Kazakhstan, akwiye gusura uburasirazuba bwa Kongo na agace ka Nyoto kagabwemo igitero na ADF kagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo. Umuvugizi wazo mu majyaruguru ya Kivu Lieutenant Mark Elonga yasobanuye ko abasirikare ba leta bagiye gutabara basanga abaturage bamaze kwicwa. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira n'ibindi. Bwana munyamakuru rero ndagira ngo umubwire ibiri kubera Warikare. Yego. Warikare ni mubwira ko ivumbi ryatumutse nkakubwira yuko umuriro watse ntugire ngo ni bya bindi byanjye njye nkwereka amafoto kandi gatese aya mafoto koko yafatiye kuri tele. Yego, byagenze gute? Ni ukuvuga ngo ni urugamba rukomeye cyane kandi ni urugamba rutoroshye nk'ubu ibiri kuvugwa kandi biri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Bamenye amakuru yuko intare z'Asarambwe zazohereje umusada wavuye mu bice bya za Masisi. Yego. Umusada wavuye muri ya misozi yegereye hariya za Mayuwano uva hariya mu misozi yegereye Misenge ndetse n'ahitwa Indunga. Yego. Hafi y'umuhanda rute nationali Gatatu. Yego. Birumvikana yuko uyu musada ni umusada woherejwe n'intare z'Asarambwe bashaka gufata biriya bice bya Kabamba ndetse na za Musenge na za Kasindi na za Itetero hari amabuye y'agaciro menshi. Yego. Ibi rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikimara kubivumbura. Yego. Ibi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikimara kubimenya. Yego. Uti habaye iki rero, habaye iki ku muriro watse? Yaye tubwire. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kiri muri ya misozi hariya ahitwa za Ishunga. Yego. Ndetse n'ahitwa Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri n'ahitwa za Taweza. Yego. Bamanuka umuhanda rute nationali 29 ujya ahitwa Mubanda. Yego. Neza cyane hafi y'isantere ya Warikare. Yego. Ibi byaje guhura n'abasirikare n'ubundi babani Special Force nabo bari bamaze gutegurwa bavuye ahitwa Biro ahitwa Bobolo kuruta mu byerekezo by'umuhanda rute nationali Gatatu. Yego. Aba basirikare nibo bahuye n'abandi bari hariya za Roba ndetse n'ahitwa Karushi n'ahitwa Rukisa n'ahitwa Ibanga. Yego. Bafatiramo uyu mutwe w'intare z'Asarambwe hagati ikikomati. Amakompora yaturukaga mu byerekezo byahariya Mubanda. Yego. Andi agaturuka ahitwa Teweza, andi agaturuka ahitwa Buringa. Yego. Intare z'Asarambwe zitari zicuma gatoya zerekeza mu burasirazuba bwa Masisi. Yego. Abandi bakaza mu cyerekezo kigana hano mu byerekezo bigana ahitwa Musenge bihishe muri ariya mashyamba. Yego. Dore yuko uyu mutwe ufite n'ubuhanga mu buryo bwo kuganira mu mashyamba, ibi ntabwo umuntu yabirenze ngo ngareke kubivuga. Yego. Abandi bakihisha Ndunga. Ndakubwiza uko rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusheringisha izi mbunda ziremereye baseringiye muri ya bice bya Mubanda n'ahandi basheringa muri ya misozi ya Nyanzira. Yego. Baje kubona yuko ibintu bya sharing biri buze gutuma n'ubundi amakompora yabo ari gupfa ubusa. Yego.
bamanuka umuhanda route nationale gatatu berekeza ahitwa Kasindi, abandi bamanuka ahitwa Itebero, bageze ahitwa Musenge. Rero ahangaha ni intare zasarangiza ziri ahitwa Kabamba ndetse n'ahitwa Musenge. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko umuriro watse kandi nkubwiza ukuri ko ivumbi ryatumutse ku rwego ruri hejuru. Yego. Ikitwa urusaku rw'amasasu rwavugaga ndetse kandi n'urusaku rw'abasirikare ku ruhande rwa FARDC wazalendo zirukanka. Yego. Abasirikare b'intare zasarambwe, abakizwa n'amaguru, abasatira mu byerekezo bya hariya mu majyaruguru ya za Bakombo na za Byungu. Yego. Bashaka gusatira biriya byerekezo bya Mubara ndetse n'ahitwa za Buringa. Ni ibintu byatunguranye hano Warikare, ntabwo twari twiteguye yuko intambara iri buze kugenda gutya. Yego. Ni ibintu navuze ni njyewe reka nizamukire nivire mu misozi yanga za Sake, nzamuke njyano za Kishanga, ngere mu misozi ya za Mweso, nje mu misozi ya za Karembe, nzamuke nje mu misozi ya za Peti na Burari, mfungire za Fato na Bukumbirwa, ariko nanone simbanira aho nyine. Yego. Ni ibintu byansabye transport idasanzwe kugira ngo ano makuru nyakurure kandi nyazane hano mu by'ukuri ko ibintu byakomeye cyane. Yego. Kugeza ubwo na operation zabere mu bindi bice by'umwihariko Sud Kivu zona zibwirwa abantu ku mirongo imbere ku rugamba, ni kuvuga nti reka maze nkurikirane operation za Warikare. Yego. Urugamba rwakomeye cyane ndetse kandi urugamba ruza kuba ihurizo bigeze naho bivuga yuko ikitwa uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo ikitwa za magazini baziziritse ku bitugu, ngo ni magazini ku buryo umusirikare wo mu Burundi yarayiziritse ari urugozi rurerure. Yego. Bavuga bati twebwe noneho mva yuko bavuga yuko tutazi kurwana kuri advance nk'uko uyu mutwe wagiye ubwigamba uvuga yuko tufashe amateka zacu. Yego. Magazine yashyiragamo ihambiriye ku bitugu ku ruhande rw'umusirikare mu Burundi, ukajya kubona undi agize gutya hari umusaza mugenzi we. Yego. Ibintu byakomeye ku buryo n'abantu bari ku mirongo imbere kugamba bagira bati nibwo bwa mbere twarwana ino operation, uburyo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyateguye ino operation. Ati ni operation yari irimo uburakari bukomeye cyane, bigeze naho bivuga yuko no mu misozi yegereye za Nyamiyanda, Mubanda, Wenga, Mutongo ndetse na Ngora. Yego. Aha naho bari gutekereza yuko ngo uyu mutwe wamaze gushyikayo, ari nayo mpamvu iyi misozi yitwa no misozi ya za Mutakato ya mbere n'ahitwa za Tutero na misozi ya za Katanga. Yego. Na za Bunesa hariya hose ngo bivuga yuko ariyo mpamvu FARDC amaze kwakira akajugujugu z'intambara. Yego. Mbere yo kuza kutubwira noneho ibijyanye n'ubundi no kwisuganya ndetse no kongera gukora contre offensive, ndagira ngo tunyarukire Kinshasa gato tugarukire no tubwira ibijyanye na contre offensive ndetse na deployement muri ibyo bice. Turababwira ko abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege baraye bafunzwe benshi, bikaba rero byagizwe uruhare n'ubundi n'abashinzwe umutekano baraye bafunze abakozi benshi bo ku kibuga cy'indege cyanjiri Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashinjwa guheza indege ya Kisekedi mu kirere. Indege DRC 001 yari itwaye Perezida Kisekedi yageze mu kirere cy'Kinshasa mu ijoro ryo ku itariki 10 rishyira ku itariki 11 ukwezi kw'icyenda 2025, ubwo yari ivuye mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri Kazakhstan. Umuyobozi urwego rushinzwe ingendo zo mu kirere LAV witwa Ngoma Mbaki Leonard yasobanuye ko ubwo iyi ndege yasatiraga ikibuga cy'indege umuriro w'amashanyarazi wabuze, biba ngombwa ko iyo indege nyinshi zishya kugwa ahitwa Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Byamenyekanye ko ubwo iki kibazo cyabaga indege yari itwaye Perezida Kisekedi yamaze iminota 11 izenguruka mu kirere. Ubwo umupilote yarategereje ko bamuyobora bamuha amabwiriza. Ku ikubitiro benshi bashinzwe kuyobora indege kuri iki kibuga batawe muri yombi. Umuyobozi w'iki kibuga cy'indege ahagarikwa by'agateganyo, hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane abantu bose bagize urare mu kubaho kw'iki kibazo. Bikekwa ko ibura ry'umuriro w'amashanyarazi ku kibuga cy'indege cyanjiri ryatewe n'uburangare bw'ubuyobozi, kuko mbere hagombaga kuba harateguye ingufu z'ingoboka mu gihe habaye ikibazo nk'iki. Akaba ari amakuru ari kugenda avugwa ko ibintu bitoroshye aha Kinshasa ku kibuga cy'indege. Mutamaro ndagira ngo ukomeze utubwira ibijyanye na ramforo cyase
n'ibijyanye na contre-offensive biri gutegurwa ngaha ku kibuga cy'indege muri ibi bice byo muri Walikale ndetse nyuma y'imirwano ikomeye yahabereye. Ni ukuvuga ngo rero ubu ikiri kuvugwa ndetse kandi kiri kugaragara, yego, nk'ubu ngubu igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe, yego, cyadiporoyinze muri iriya misozi ya za Kishanga, yego, badiporoyinga muri iriya misozi itandukanye twitwaye amasesi, badiporoyinga Mweso, yego, badiporoyinze mu misozi ahitwa Rogu ndetse n'ahitwa Matenda, yego, mu Kingiti no mu misozi yegereye Rubutu muri Walikale, yego. FARDC rero nayo yazanye abasirikare mu misozi ya Walikale, hariya ahitwa Fatamabayego ndetse n'ahitwa Kiringa, yego, ahitwa Bakamwetinda ndetse n'ahitwa Baringa n'ahitwa Batama, yego. iyo ni imisozi iri hejuru ya Masisi, yego, ikaba ari imisozi iri hafi neza na Rushuru. Birumvikana yuko ari muri wa mugambi wa FARDC w'abasirikare 667, yego, 667 bateguye yuko bazagaba ibitero mu misozi yose itandukanye intare za Sarambwe ziherereyemo, yego. ubu rero niyo mpamvu intare za Sarambwe nazo zavuze ziti reka dutiporoyinge Kishanga, yego, dutiporoyinge mu misozi itandukanye ya Masisi, by'umwihariko ari mu misozi ya Mweso, mu gihe tugabweho ibitero natwe tuzirwaneho ndetse kandi dutere intambwe no mu misozi ya za Walikale, yego, aho FARDC itari tugereyo. Ni mpaka mu misozi aho Uvira bihagaze, yego. ubu ngubu FARDC yadiporoyinze muri iriya misozi itandukanye ngira ngo dukunda kugarukaho, yego, mu misozi ya za Kavimvira, badiporoyinze mu misozi itandukanye ya hariya hafi bakunda kwita za Runingo, badiporoyinga mu misozi itandukanye yegereye umugirwa hagati wa Uvira, yego. nuko amakuru akomeje kugenda atangazwa kandi bikavugwa yuko cyane cyane aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi bari kudiporoyinga, yego, bari kwibanda cyane ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ahandi Kirungu, Munanira, Shenge, Kayaja, Mwange, Kibondwe ndetse n'ahitwa Kiromo na Kitana na Muheta na Gomba. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudenge bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimiye kuri wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategura kandi tukabashyikiriza ngaha. Astra Vista.